ikintu bapfa kirenze icyo nguyu usobanuye hepfo yasobanuye, kubera ko urabizi Uburusiya nyuma y'intambara ya mbere ya kabiri y'isi yose, ubwo na Amerika byigabanyije isi bikora buroke ebyiri, buroke y'Iburengerazuba na buroke y'Iburasirazuba. Buroke y'Iburengerazuba yarimwo ibihugu by'i Burayi na biriya bya Amerika ya ruguru, noneho bikora itsinda rya gisirikare bise OTAN rifite misiyo yo kwirwanaho no kuzashwanyaguza Uburusiya. Uburusiya nabwo mu gice cy'Iburasirazuba bw'isi gikora itsinda rya gisirikare bwise Pacte de Varsovie, naryo rigomba kwirwanaho, byaba ngombwa nabwo bukaba byashwanyaguza Amerika. Ubwo byatangiye byinjira mu ntambara y'ubutita Cold War, iragenda bigeze muri za 91 nibwo mu Burusiya habaye kudeta ikurikirwa n'imyigaragambyo ikomeye. Noneho ibihugu byari bigize Uburusiya ko ari 15 byitwaga 15 pays indépendants, noneho byose bikora secession, bidekarara independence yabyo. Cyari URSS gihinduka Uburusiya, iyi darapo rirahindurwa, hajyaho idarapo rya Risi isigara yonyine, itangira kwiyubaka. Ariko muri ubwo gushwanyuka k'Uburusiya hari amasezerano Uburusiya bwagiranye na Amerika. Noneho Gorbachev yumvikana na perezida wa Amerika ruriho ko nubwo Uburusiya busenyutse ko Amerika itazigera na rimwe yinjiza muri OTAN ibihugu byahoze bikoze Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Naho ngaho rero ipfundo riri, na rimwe barasinya barandika ko Amerika itazigera yaguka ngo ishyire muri OTAN ibihugu byahoze bikoze URSS. Mu buryarya, mu busambo, no mu buhemu, no mu bwirasi, mu bwishongozi bwa Amerika, ibirengaho ibihugu byose, hafi ya byose ibishyira muri OTAN, kugeza ubwo ifata za fize ikazishyira muri Pologne. Mwibuke ko muri za 62 higeze kuba crise ya misile. Ubu nuza Amerika ifata za Turikiya hariya na za Czechoslovakia, yestaramo za misile ziteguye gushwanyuza Uburusiya nabwo buhita buri posta bufata za misile buzishyira muri Cuba. Muribuka ibyo bise telefone rouge. Icyo gihe intambara nyine yari igiye kurota ya gatatu, noneho byemera kugira gute kurotira izo misile muri Cuba bazivanayo, no muri mpuzamara za Czechoslovakia no muri za Turikiya bazivanayo. Ubu rero Amerika yarongeye iraguka, iragenda isatira amarembo y'Uburusiya, yinjiza bya bihugu hafi ya byose, bya biri bitagareza leta Balti za Estonie, Lettonie, Lituanie, hari hasigaye nyiranga Ukraine, ibishyira muri OTAN, ku buryo Abarusiya babona ko izo za fize za misile ziri muri Pologne cyane cyane no muri za Romania zahe hose ari amafize akontorora ikirere cyose cy'Uburusiya. Uburusiya ntabwo bwumva bufite umutekano, kuko hari umugambi uhishe yuko rimwe Abanyamerika bazakora inatake surprise, ni igitero gitunguranye, bagashwanyuza ubwirinzi bw'Uburusiya, cyangwa se bugashwanyuza za arme nucléaire z'Uburusiya, Uburusiya bukajya hasi bukarangira. Ubwo bwoba rero ubwo bita phobie nibwo Uburusiya bufite. Ariko Uburusiya kubera ko bwari busohotse muri zo ntambara bushengabaye, bwaratuje. Putin wari umukajebe maneko, umwana wabyawe n'umugore wavanywe mu mirambo. Ise wa Putin yagiye ku rugamba asiga ateye umugore we inda atabizi, agarutse aca ku gikamyo gipakira imirambo, abonamo umurambo wari wambaye inkweto zisa n'iz'umugore we, ntiyabyitaho, ntiyumva ko umugore we yagera aho ngaho muri iyo mirambo. Ageze mu rugo aramubura, amubuze atekereza ko hari umuntu yabonye yambaye inkweto z'umugore we, asubira inyuma abwira abo bantu ati mumpe uwo murambo njye kuwushyingurira. Aragenda, bagiye kuwushyingura akoraho, yumva udutsi two kwijosi turacyatera, amujyana kwa muganga. Wa mugore yaje gukira, aza no kubyara umwana yavanyemo ni Putin. Ibihangange mubona kuri ino si byose bifite amateka yihariye. Ubwo rero twongeye dusubiye hariya, Amerika yarenze kuri ayo masezerano, Uburusiya bwumva ko buri menase. Noneho rero nibwo bwabonye ibirimo gukorwa, baravuga ati ubu bwirasi, ubwishongozi burimo, ninde urimo kubaha uburenganzira? Amerika igiye
muri Afghanistan ikoze ibyo yakoze nta n'igihano cyawe kibonetse, igiye muri Iraq imanitse perezida iramwishe imubeshyera kugeza ubwo sekreteri wa ONU afashe agacupa ashyiramo ivu arangije abeshya ko ari intwaro z'ubumara bafatiye muri Iraq barimo gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ibitwaro by'arme chimique, ibitwaro by'ubumara, ari ikinyoma. Perezida yapfuye bamumanitse, mwarabibonye. Bagiye muri Libya, buriya muri Libya nta muturage wigeze bigaragambya kuri Gaddafi, kuko Gaddafi yabahaye byose. Washaka amashuri wakwiga ugatoranya igihugu ushaka niba uri umuhanga cyo kujya kwigamo, wajya gushyingirwa ugatoranya inzu ushaka, akaguha imodoka, akaguha esanse z'ubuntu, akaguha ibiki. None n'igihe cya krize cyaba buri muturage akaba yemerewe kujya gufata amafaranga amadolari 400 buri kwezi kuri banki y'ubuntu. Nta gihugu ku isi kigeze kigira ibyo bintu. Gaddafi mwabonye ukuntu bamwishe. Mbere y'uko bamwica bafashe abacengezi b'Abongereza n'Abanyamerika baraza bivanga mu byihebe byari muri Libya, bazamura rubanda, babateza perezida nk'uko babigenjeje hariya muri Ukraine. Muri Ukraine babonaga Abarusiya batangiye kuvuga ati ntago tuzatera, ntago tuzagira gute. Hinjira abameriseneri b'Abanyamerika bajya hariya muri za Donbass, batangira kubombarida Ukraine bihinduye ingabo za Donbass. Ukraine nayo ihita ibombarida hariya. Abarusiya rero bahita barakabati bagiye gukora jenoside. Nuvuga ngo harashakwa intambara mu Burayi. Amerika irayishaka cyane kuko Amerika ni puissance irimo gushita, irimo gupfa, irazamuka. Rero ari uko Uburayi bushwanyutse hongeye habereye intambara, kuko nacyo cyayizamuye, nicyo cyatumye Amerika iba puissance. Iyo ntambara rero yewe muri Ukraine irayishaka, ariko ikirirwa ivuga ngo Uburusiya nibutera ngo bazatabara Ukraine. Nukubeshya. Abanyamerika bishe Gaddafi, bica Saddam Hussein, bari bagiye kwica Bashar al-Assad muri Syria, muri Afghanistan muzi uko byagenze. Ahantu hose bagenda bagashwanyaguza. Muzi muri Yugoslavia uko byagenze. Perezida Milosevic yaguye muri prison ku buryo budasobanutse. None ubu ngubu rero Abarusiya bashyizeho umurongo utukura renga nkumene. Otani niyinjira muri Ukraine ikajya muri Otani, nuvuga ngo Putin azajya ajya no muri toilette bamureba, ikirere azajya azamuka bamureba. Nta mutekano, no gupfa no gukira. Noneho tuvuge ngo ese ni Putin watatse cyangwa ni Otani yatatse? Otani yavuye iwabo muri Atlantique Nord iragenda igera kuri Polonye, yari igeze kuri Ukraine mu marembo yande ya Putin. Ntago ari Putin wagiye muri Mexique, si Putin wagiye muri Cuba, si Putin wagiye muri Canada ngo azenguruka Amerika. Ni Otani yamushotoye imyaka myinshi. Nibwo rero Putin yagiye avuga ati ibi bintu bigomba guhagarara. Muzi ukuntu muri 2014 umuperezida watowe wari ushyigikiwe na Putin, Abanyamerika bateje imyigaragambyo, bateza kudeta, bamuvanyeho. Nibwo abaturage bavuga ikirusiya birobeye bati ntidushobora kubyemera. Bajya hariya za Donetsk na za Luhansk, muri za Donbass, bakora imyigaragambyo, bakora secession. Baravuga ati noneho natwe niba Abanyamerika bakoresheje izi za kudeta bagafata ubwoko buvuga ururimi rw'aba Ukraine bakaba ubutegetsi, reka natwe no turemo ubwacu. Ngo bintambarira rose Abarusiya baravuga ati no, ibintu ntabwo byashoboka. Nibwo bagiye bafata Crimea, bayifashe. Abanyamerika baraceceka. Muzi ko hari n'ibindi bihugu bya Georgia Abarusiya bakozanyijeho nabyo. Muzi amateka y'Amerika yatezaga Abarusiya muri za Chechnya na hehe hose muri za Caucase, intambara z'ibyihebe z'Abayisilamu. Abarusiya zose barazitsinda. Ibyo byose ni ibintu bisasira ibirimo kuzamuka ubu ngubu. Noneho rero tumaze kumvikana yuko Putin ari kurwana ku mutekano we, ari kurwana ku bwoko bwe, ubu ngubu bumaze imyaka 8 butagira amazi, butagira umuriro hariya muri za Donbass, kubera ko ibintu byose abanya-Ukraine babibombarda. Ubu rero aho situation yarigeze ubu ngubu ni ukureba ngo Abarusiya bitwaje iki
kugira ngo bacicikeshe otani. Hari intwaro abarusiya bakoze bagerageje umwaka ushize, ubu ngubu yatangiye gukoreshwa, ubu ngubu nta hantu irakoreshwa, iyo bita Satan 2, shitani wa kabiri. Iyo shitani wa kabiri afite ubushobozi bwo gushwanyuza ahantu hose ku isi, kandi nta tekinoloji n'imwe ihari ku isi yo guhagarika uwo shitani wa kabiri. Uwo shitani wa kabiri rero abarusiya bafite intwaro zijya kumushwanyuza mu kirere, abafite drone izi kuzikwepa ku buryo ziza gushwanyuza ariko zikayoberwa aho anyuze. Afite umuvuduko uri hagati y'ibirometero 3 na 7 mu isegonda. Agukubita rero utari wamenya ko yanaje. Abanyamerika rero nibwo batuje, bavuze bati twibeshye twaba turangiye. Iyo shitani wa kabiri iyo bateye umwe ashobora gusenya Ubufaransa, agasenya n'ibihugu bigeze nko muri 7 bibikikije, kubera umutingito n'umuyaga wakomoka kuri uko guturika kwe. Ubwo rero niwo Putin yitwaje, ku buryo yavuze ati nihagira kibeshya ntabwo kari bumenye ikigakubise. Otani baraceceka. Ariko noneho hakaba n'ikibazo cy'abayobozi b'ibihugu batamezira l'ampleur y'ibintu bigiye kuba. Reba nka perezida wa Ukraine, ibyo Uburusiya bushoboye arabizi, ariko kubera ko ni ugufatanya akso ukamugira perezida, nta politike yize. Uriya perezida wa Ukraine yari umuntu w'umukomedien, kubera ko akunzwe n'abaturage bamugira perezida. None reba ahagejeje igihugu. Abanyamerika baramubeye, ntiyago yasomye amateka ngo yasesengure ngo amenye ngo ese ko otani yari ihari ikaba yaragiye gutabara muri Libya, kandi Libya ikaba itari muri otani kashwanyuza, ikaba yaragiye gutabara muri Yugoslavia, kandi Yugoslavia itari muri otani ikashwanyuza, ikaba yaragiye gutabara muri Afghanistan, kandi Afghanistan itari muri otani ikashwanyuza. Ubu ngubu perezida wa Ukraine kubera icyo adatabarwa nubwo atari muri otani, ni ukubera iyo shitani ya kabiri. Kandi perezida wa Ukraine yarabizi neza ko iyo shitani ihari irinze Uburusiya. Akora iryo kosa rero, niba se yarazi ko muri 2008 Uburusiya bwateye Georgia, otani ntibutabare, akaba azi ko Uburusiya bwafashe Crimea, otani ntitabare. Ubwo yumvaga yabari mu mutabare gute? Ubuse bumva yuko Amerika ishobora kwemera ko abaho ibihugu byayo byose bishwanyagurika kubera kudefanda inyungu z'umuperezida, inyungu z'umukomedie? Naho ngaho rero ikibazo kiziritse, kugira abaperezida b'ibyihebe babaswa batazi gusoma amateka ngo bayavanemo amasomo, nizo ngaruka ziri hariya muri Ukraine. Uburusiya rero nta kindi bwitwaje, niyo shitani ya kabiri ishobora gushwanyuza aho ariho hose ku isi, kandi nta muntu ushobora kwihagarika kuko ikwangiza utarayibona. Abanyamerika barimo kugerageza gukora intwaro nayo yaba imeze nka shitani ya kabiri, ariko ntabwo bashobora kuba bayibonye nibura mbere y'amezi 12. Ubwo rero Putin azi icyari cyo, azi ibyarimo. Ahubwo impungenge zihari nuko namara kurangiza Polonye nako Ukraine ntashobora kuvuga ati abanyamerika musubira inyuma, simbashaka muri Romania, simbashaka muri Polonye, mugende. Bakwanga akabaha iminsi ati nimwanga ndabarangiza. Ubu ngubu nibwo bwoba bushobora kuba buhari. Ariko Ukraine kujya muri otani ni ikosa rikomeye. Noneho ukavuga rero uti intambara yarangira gute? Intambara hari uburyo ishobora kurangira. Ubudage n'Ubufaransa ntago burimo kumva neza cyane buriya bushotoranyi bwa Amerika, uko nabwo bwakomeje kwanga yuko Ukraine ijya muri otani kuko bazi ingaruka zabyo. Ubudage rero cyangwa n'Ubufaransa bushobora kugenda bukabwira perezida wa Ukraine kavuga ati nyamara urabona nyine kubera shitani ya kabiri nta bushobozi dufite bwo kukurwanaho, ibitwaro turi buzane, ibiryo turi buzane, imiti turi buzane, n'amafaranga turi buguhe, n'ubundi uri bufatwe Abarusiya babyitwarire. None rero wa mugabo we dekarara yuko uhemeye gushyikirana n'Uburusiya, ubabwire ko utazigera ujya muri otani, uheka amahoro ataboneka. Nicyo kintu gishoboka cyonyine kuba Ukraine yavuga iti aba otani iradutereranya n'ubundi baradushutse, none twebwe ntabwo tuzayijyamo, n'indyarya n'ababeshyi, ntabwo tuzigera tuyijyamo. Perezida wa Ukraine akabyivugira, cyangwa se chef d'état major wa Ukraine akabyivugira, cyangwa se bikaba byava mu mishyikirano yahuza Ukraine n'Uburusiya, mediateri wenda
ari nk'Ubudage cyangwa se ikindi gihugu kiri credibile, ariko ubundi ubu ngubu ziriya ngabo za otani zose zishobora no gushira, nta n'umwe urabona akanya ko kugira gute ko gufunga rase y'ikabutura ye, kuko Putine nawe situwasiyo imurenze rwose, iri pesa puye siro buton rouge. Ni ibintu ubundi bitakagombye gukorwa n'umuntu muzima, ariko murabizi mu bintu by'intambara iyo umuntu agukubise kimwe undi akagukubita kimwe, imifuniko irasota, imodoka zikarenga umuhanda, icyo gihe umuntu aba yaruzinze control. Ubwo rero inyoko muntu yahakubitirwa. Nibyo rero abantu barimo kwibaza bakavuga ati no, reka Ukraine ikubitwe yonyine, nta n'umusirikare n'umwe ushobora kurengana santimetero n'imwe yavansa ku Burusiya yitwa ko ari uwa otani, kuko ingaruka zihari turazibona. Ubu barimo gufatira Uburayi, gufatira inuza ibihano by'ubukungu Putine, ariko kubikontorona biroroshye kuko azahita yiyunga n'Ubushinwa. Ahubwo ikibazo bafite niba Ubushinwa nabwo nibumara guca amazi otani butazahita bufata Taiwan. Naho ubundi Uburusiya ibyo burimo, Amerika niyo yabwatatse, irinda igera ku marembo yabwo, ku buryo ujya muri tuwarete bakureba, uzenguruka ikirere bakureba. Ibyo rero nibyo Putin yavuze ati bigomba guhagarara, ngayo nguko.